So amakuru akimara kungeraho ko twari mu cyunamo, by the way, na ibi ngibi nibyo bita kuba agahomamunwa. Semuhungu, aba bana b'abahungu, urumva ko umubyeyi mbere yuko afata umwanzuro wo kujya kurega Semuhungu nyuma yo kumusambanyiriza umwana mu kibuno, akamufata amavideo, yamara kumufata amavideo hanyuma akayakoresha nk'ibikangisho, ngo yarangiza akavuga ngo nutagaruka ndayata imihanda. Icyo nibaza, aya mavideo Semuhungu haba hari ibimenyetso of course ntibyabura. Ibi ngibi turabyita iki? Ishyano ricitse umurizo. So ubu turi kuvugana inkuru ikimara kujya hanze, Godfather numvisha umusatsi umvuyeho, ariko njyewe nta byantunguye nkuko muri kuri mfite amacati. Njyewe icyo nakoze nahiye mu nda, murabyibuka, yagiye guhamagara Zinda hano nzanu Semuhungu ari. Semuhungu ntabwo njyewe nari kuza ngo mpurutura amagambo mvuga icyafungishije Semuhungu, oya, ariko nari nkizi. Dore mfashe make ahanga, ndeba hari hejuru was Saturday, urabona ko ari kwa gatandatu hejuru nibwo nakiri mbwira tell me, ndebera hano, urabona ko yampaye n'amafoto yose ndayafite viewers, ariko nyuma yaje amafoto yose ndayafite. Soma inkuru hano, ushobora gusoma. So ngo biteye bite rero? Nukuvuga ngo Mungu wangu, reka ubwo utabisomye cyangwa ufate screenshot uri ikiwerewere, nashaka kubereka ko everything we have it. Ndaje mukanya nzamura abantu mu tapping screen. So amakuru ateye ati, Semuhungu ngo yafataga abana akabajyana hariya iwe, niko bivugwa. Ariko noneho kugira ngo ntabayobya, reka tubigenzemo gake muri ubu buryo. Umva ibyo Semuhungu aregwa. Semuhungu yatawe muri yombi tariki ya 9 Mata 2026 akurikiranweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahanishijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amanyarwanda ariko itarenze miliyoni 2. Icyaha cyo gushyira hanze amashusho yerekeranye n'imibonano n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganya n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uhanishijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amanyarwanda ariko itarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'129 ry'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhanishijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda ariko bitarenze ibihumbi 300.
uwumva ikinyarwanda cyane nkimusomeye nabi ngo fuck yourself cyangwa ujye kwishakira inkuru yisomere kubitwe n'inkuba. Reka tugende gato rero hano maze inkuru nyibamanukire mu nyumve neza cyane ukuntu byagenze. Nabahaye screenshot mwayibonye. Screenshot nayibahaye murayibona. Story iteye itya. Tuve kuri bya bindi. Tuve kuri bya bindi. Tuve kuri bya bindi narindi bya bindi byari byanyuze hano ngo urumva ngo Semuhungu ngo urabona oya. Godfather njya kubabwira iyi nkuru bwa mbere niba mubyibuka nayibabwiye tukiri mu cyunamo ariko ngaho mwibaze inkuru yandiye nkaryaryata nkabaza Semuhungu tukiri mu cyunamo. Murabyibuka Semuhungu bivugwa ko ariko koko bivugwa ko Semuhungu yafataga abana b'abahungu ariko noneho mu bana b'abahungu akabajyana iwe akabasindisha ngo yamara kubasindisha ngo ndavuga ko bivugwa ngo yamara kubasindisha akabarongora. Ubwo nituvuga kubarongora ni ukubarongora mu kibuno kuko ni abana b'abahungu. Muri aba bana rero ngo yafashe umwe mu bana, uyu mwana ufite isano mu gihugu cy'abaturanyi, inkuru ko ngiye kuyivuga yose urimo kumva, aramurongora aramutatamura arangiza cyane. Muri telefone ya Semuhungu ntabwo izi video zigeze zisangwamo, ariko uri kumva Semuhungu bikavugwa ko ibi ni bivugwa, ntabwo urumva, ntabwo turishwa, ntabwo zo video ngiye nigeze nzibona, sinka video y'ubuzutu y'umuhungu uri gushyira igitsina mu kibuno. Urakumva bivugwa ko urukumva Semuhungu ngo yafataga zino video akazoherereza bano bana akababwira ati nutagaruka urisanga imihanda igitsina cyane kiri mu buzutu bwawe. Mutapinge screen. Mutapinge screen. Amakuru ambwira ko bajya kurega Semuhungu bari bafite ibimenyetso byose. Ariko ribo mwaragowe. Ubu ribo mwabonye ikimenyetso umuhungu. Ribo wafashe umwanya ureba igitsina ariko ribo mwaragowe. So tugende gatoya rero. Semuhungu ibi bintu reka babwira ikintu kimwe. Yewe Godfather ahangaha niho mbera kasa mutwe. Ibi ngibi ubundi iyi ni indwara. Ibi byaha ni bya Semuhungu, iyi ngiyi ni indwara. Yaba ari indwara. Yaba ari indwara. Yaba ari indwara kuko ibi ngibi nuvuga ngo ariko nakumirwa abantu bavuga ngo reka narayitegereje. So ngo byagenze bite rero? Ahangaha inkuru nayirambura. Uyu musore mu bana yafashe Semuhungu neza nimuza gusubira inyuma murasanga ibyaha ari kurega cyangwa ari gukekwaho ni ibyaha yakoreye Salame Mishoze, n'ibyaha yakoreye murabe ko nibyo ashinjwa nibyo. So ahangaha Godfather nkimara kumenya amakuru ku munota wa mbere, nuko ku bantu baza amakuru, by the way, ku bantu baza aya makuru harimo abantu bamenye aya makuru, ariko noneho hari intuza. Erika agiye he? Erika agiye he? So nukuvuga ngo Semuhungu akimara gutabwa muri yombi, ikintu cya mbere bahise bafatana telefone ye. Hari ukuntu abantu mukoresha amarangamutima. Ngiyewe Godfather nubaha itegeko, niyo mpamvu ibi nibyo ndavuga kuva ku munota wa mbere kugera ku wundi. Ibi bintu Zinda mu mpamagarire Zinda Zinda arihe? Zinda kamuhiye musharing live. Mpamagara Zinda, abashuti be ba hafi bagiye kureba Semuhungu yanga ko bamubona. Ahantu yarafungiwe kuri polisi, umuntu bita DJ Caspi, ni Caspi ninde wa undi nahamagaye nakarakara, yagiye gusura Semuhungu yanga kumubona.
Semuhungu yanga kubona nde uyu mushuti we. Semuhungu afatwa DJ Caspi ntabwo zindanye taba ndabizi. Semuhungu akimara gufatwa, amakuru ambwira ko Semuhungu yagiye gufatwa yatangiwe ikirego. Mu gutangirwa ikirego, reka mbereke ubundi umva ukuntu dosiye imeze. Dore ngiyi murebe chat. Uyu nguyu agira ati, reka nyibasomere ukuntu uyu muntu yambwiye bwa mbere. Yarambwiye ati Godfather, ndaje nguha amakuru yamwe ngo so ukuntu ibintu bimeze. Hari umubyeyi wareze Eric ariko agiriwe inama n'uwo mujama, kuko n'uwo mujama ari involved muri case nka supporter, kuko niwe wabishyizemo ingufu cyane ubwo yari mu kiruhuko inaha mu minsi ishize. So kubera rero